Have the floor. Madame la Présidente. Madam President, we reiterate our full support to the statement made by Liberia. Madame Perezida shyigikiye mu buryo bwuzuye ijambo ryavuzwe na Liberia mu izina ry'itsinda rya A3 natwe turimo nk'umunyamuryango wuzuye. Ariko rero dushingiye kuri raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni ndetse n'ijambo tumaze kumva ryatanzwe n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni akaba n'umuyobozi wa MONUSCO, twifuza kongeraho ibitekerezo bike. Mbere na mbere turashimira ko ibyemezo byafashwe n'inama y'umutekano ya Loni kuri iki kibazo bigomba gushyirwa mu bikorwa mu buryo bunoze. Raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni irasobanutse kandi nta gushidikanya kubiyirimo. Ivuga ko ibitero bya AFC M23 bikomeje kandi ko bishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibi ni ukuri kwamaze kwemezwa ku rwego rwo hejuru muri Loni kandi bishimangira ko habayeho kurenga bikomeye ku busugire n'ubwigenge bw'igihugu cyanjye ku butaka. Iri huriro rikomeje kwigarurira ibice by'ubutaka bwa Kongo, rishyiraho ubuyobozi bubangikanye n'ubwa leta ndetse rikomeza guteza impungenge z'uko hashobora kubaho ibindi bikorwa byo kwigarurira igihugu ku ngufu za gisirikare. Ingaruka zibi ku baturage ni mbi cyane. Buri munsi amagana y'abasivili baricwa, harimo abagore n'abana. Abantu babarirwa muri za miliyoni bamaze guhunga ingo zabo kandi hakomeje gutangazwa amakuru y'ihohoterwa rikomeye kandi rihoraho ry'uburenganzira bwa muntu, aho M23 yagaragajwe nk'umutwe nyamukuru ubukora. Muri urwo rwego intumwa y'igihugu cyanjye irasaba ko icyemezo nimero 2773 gishyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye, busesuye kandi nta mananiza. By'umwihariko icyo cyemezo gisaba ko ingabo z'u Rwanda RDF ziva ku butaka bwa Kongo nta yandi mananiza cyangwa ibisabwa bibanje, kandi ko umutwe wa M23 uhagarika imirwano ako kanya. Icya kabiri ni uruhare rukomeye rwa MONUSCO nk'uko rwamaze gusobanurwa n'uhagarariye Liberia kandi yabivuze neza cyane. Muri urwo rwego intumwa y'igihugu cyanjye irashimangira ko ari ngombwa kwemeza ko MONUSCO ihabwa ubwisanzure busesuye bwo kugenda aho ishaka hose, hakavanwaho inzitizi zose ziri mu bice bigenzurwa na M23 kandi igahabwa ubushobozi n'ibikoresho bikenewe kugira ngo ishobore gusohoza inshingano zayo uko bikwiye. Gahunda yo guhindura cyangwa kwimura ibikorwa bya MONUSCO igomba gushingira ku miterere nyakuri y'ibibera ku butaka, aho gushingira gusa kuri gahunda y'igihe yashyizweho mu buryo bw'igitekerezo. Icya gatatu ni ukubahiriza imyanzuro n'imihigo byafatiwe mu biganiro bya Washington ndetse n'ibya Doha. Muri urwo rugendo kubahiriza iby'impande zose ziyemeje muri izo gahunda mu bwisanzure kandi nta gahato, si ibintu umuntu yahitamo gukora cyangwa kutabikora. By'umwihariko mu bijyanye no kugarura amahoro muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zimaze amezi arenga 18 zigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda RDF hamwe n'abo zishyigikiye aribo M23 bakomeje kwica abaturage b'abasivili no gusahura umutungo kamere. Ibyo bikorwa si impanuka zisanzwe, ahubwo ni ukurenga gukomeye ku mategeko mpuzamahanga. Bishobora no gufatwa nk'ibyaha bya jenoside ndetse no gusuzugura ububasha bw'inama y'umutekano ya Loni. Ku ruhande rwacu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko yiyemeje mu buryo buhoraho kandi bivuye ku mutima gushyigikira inzira za politiki zirimo gukurikizwa. Turakiyemeje byimazeyo gukomeza inzira y'ibiganiro bya Washington ya Doha ndetse n'ibindi bikorwa byose byo ku rwego rw'akarere n'urw'amahanga bigamije kugera ku mahoro arambye. Twongeye gushimangira ko dushyigikiye byimazeyo ubuhuza buyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuko bukomeje kuba ingenzi mu gushaka umuti wa politiki. Ni muri urwo rwego turashimiye uruhare rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza kandi turashimira umuhuza wo muri Togo ku bw'imbaraga akomeje gushyiramo
kimwe n'abandi bose bafasha myumvire n'abafatanyabikorwa babigizemo uruhare, by'umwihariko umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari n'imiryango yo ku rwego rw'akarere. Turasaba ko izo mbaraga zongerwa kugira ngo harusheho kubaho guhuza neza ibikorwa bitandukanye biri gukorwa, ndetse no gukomeza gushyira igitutu ku mpande zikomeje kutubahiriza ibyo ziyemeje. Madamu Perezida, intumwa y'igihugu cyanjye yakiriye neza ingamba zimaze gufatwa na bamwe mu bafatanyabikorwa mpuzamahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ibihano umuyoboro mugari w'u Rwanda ushinjwa kugira uruhare mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro yasahuwe mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye nyuma akoherezwa mu Rwanda. Izo ngamba zibasiye uruganda rutunganya zahabu ruri mu Rwanda ndetse n'ibindi bigo bishyigikira AFC M23, bikaba bifatwa nk'ibigira uruhare mu guhungabanya umutekano w'akarere. Ibi ni ibyemezo bikwiye gushyigikirwa no gushishikarizwa kugira ngo hirindwe ko hakomeza kubaho ibikorwa nk'ibi ndetse n'umuco wo kudahanwa. Izi ngamba zemeza ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe kirekire ivuga, ko amabuye y'agaciro asahurwa mu burasirazuba bw'igihugu ariyo atera inkunga intambara. U Rwanda rufite hafi 15% by'isoko ry'isi rya tantalum. Mu mwaka wa 2024 amagana y'amatoni ya colta yoherejwe mu Rwanda mu mezi atandukanye y'uwo mwaka. Bivuga ko ibyo byinjirije umutwe wa M23 w'amadolari y'Amerika agera ku 800 buri kwezi. Ibi si ubukungu busanzwe cyangwa ubukungu bubangikanye n'ubwa leta, ahubwo n'ubukungu bushingiye ku ntambara. Ariko ibi ntibireba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, bigaragaza ko hari icyuho mu buryo inama y'umutekano ya Loni ikemura ibibazo bijyanye n'umutekano n'umutungo kamere. Isano hagati y'umutungo kamere, amahoro, umutekano n'iterambere ntishobora gukomeza gusuzumwa buri kibazo ukwacyo. Birakwiye ko hafatwa uburyo buhuriweho burimo uburyo bwihariye bwo gukurikirana inkomoko y'umutungo, gushyiraho ibihano, kubahiriza inshingano zo kugenzura neza ibikorwa ndetse no kuryozwa inshingano. Ku bijyanye no kurwanya umuco wo kudahana ku byaha byakorewe muri uru rwego, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramenyesha inama ko uyu munsi yatanze ikirego mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ irega Repubulika y'u Rwanda. Muri icyo kirego, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irasaba urukiko kwemeza ko u Rwanda rufite uburyozwe ku rwego mpuzamahanga kubera kurenga ku masezerano yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside, amasezerano mpuzamahanga yo kurandura ivangura rishingiye ku bwoko, amasezerano yo kurandura ivangura ryose rikorerwa abagore, ndetse n'amasezerano yo kurwanya iyicarubozo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iranasaba kandi ko imirwano ihagarara burundu, ndetse ko igihugu n'abahohotewe bahabwa indishyi yuzuye. Madamu Perezida, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iributsa kandi ko ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke ibisubizo birambye, harimo no ku kibazo cy'impunzi zituruka mu Rwanda zimaze kuba ku butaka bwa Kongo kuva mu mwaka w'1990. Inama y'ibihugu bitatu yabereye i Londres muri uyu mwaka yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwakira impunzi z'Abanyarwanda zigera ku bihumbi 196 zose zisaba ubuhungiro. Benshi muri bo bamaze kwandikishwa hakoreshejwe amakuru ndangamimerere y'ibinyabuzima, biometric registration, mu gihe ku rundi ruhande hari n'impunzi z'Abanyekongo zicumbikiwe mu Rwanda. Izo mbaraga zigomba gukomeza zishyigikiwe na MONUSCO, kandi bisaba ko habaho umutekano, ubufasha bw'ibikorwa by'ubutabazi bukagerwaho nta nkomyi, ndetse n'ubutegetsi bubangikanye n'ubwa leta bugakurwaho.
mu gusoza madamu perezida nk'uko twabivuze mu ijambo twatanze mbere, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira uburenganzira bwayo bwemewe n'amategeko bwo kongera gusubiza ubutegetsi bwa leta ku butaka bwayo bwose. Nta gisubizo kirambye gishobora kuboneka hatubahirijwe byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu cyacu, kandi ntibishoboka hatabayeho gusenya burundu ubutegetsi bwose bubangikanye n'ubwa leta no kugarura mu buryo bunoze ububasha bwa leta ku butaka bwayo. Umwanya wa guverinoma yanjye kuri iki kibazo urasobanutse. Nta mahoro ashoboka hatubahirijwe ubusugire bw'igihugu cyacu, nta nzira z'ibiganiro zishoboka kwizerwa mu gihe iby'impande zose ziyemeje bitubahirizwa, nta mutekano urambye ushoboka hatabayeho kuryozwa inshingano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kibazo ifite cy'ubushake cyangwa kwiyemeza. Icyo dutegereje uyu munsi ni ibikorwa bifatika, bihamye kandi bihuriweho kugira ngo ibyemezo by'inama y'umutekano bishyirwe mu bikorwa kandi imibabaro n'ibibazo byugarije abaturage ba Kongo birangire. Igihe cyo gutanga amagambo cyangwa amatangazo gusa cyararangiye, igihe cyo gufata ingamba kirageze. Mu gusoza, ndashaka gushimira intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni Bwana Swan ku bisobanuro yatanze mbere, kandi ndamwizeza ko tumushyigikiye kandi tumutera inkunga mu nshingano ze. Murakoze. And finally, I would like to thank the Special Representative of the Secretary General, Mr. Swan, for his briefing earlier and encourage him and assure him of our support. I thank you.